Dentro do seu territorio atopamos unha das maiores obras de enxeñaría do mundo, o Canal de Panamá, que conecta os océanos Atlántico e Pacífico, permitindo o tránsito de barcos a través do país. É un punto de encontro de culturas de todo o mundo, pero ademais, Panamá conserva diferentes comunidades indígenas cos seus propios idiomas oficiais e posúe características da cultura caribeña. Ao mesmo tempo, é un dos países con maior desenvolvemento económico de América Latina. Esta semana, Galegos no Mundo visita Panamá. Internacionalmente, a pollera é un dos traxes folclóricos máis reconocidos. Xa din que agora xa é hora de que Panamá sea dos panameños, así que xa non se queren independizar de nadie máis. Temos aquí o que é toda a cidade, os rascacielos, a zona nova. Aquí comenta a zona bancaria, está o edificio inteligente, que este que vendes que ten como forma de tornillo. El canal básicamente es el atajo para poder cruzar del Atlántico al Pacífico o viceversa. Es una verdadera obra de ingeniería. Os seus pais emigraron a Panamá nos anos 60. El naceu aquí, pero volveu a Galicia cando era adolescente. Agora José Carlos está de novo en Panamá dende hai 3 anos. Bos días, José Carlos. Que tal, como estás? Como estás? Eu son de Amiudal, Ourense, pero a miña familia leva vivindo en Panamá moitos anos. Eu nacín en Panamá, despois estuve vivindo en Galicia e agora regresei no ano 2008. Isto é o Casco Vello, que é o barrio colonial da ciudad. Esta plaza en concreto, que onde estamos? Isto é a Plaza Bolívar. Agora imos ir visitar o Palacio Bolívar, que é actualmente a sede do Ministerio de Relacións Exteriores de Panamá. José Carlos, entonces, como foi o cambio de voltar para aquí, para Panamá? Pois foi, bueno, por temas de traballo, realmente. O sea, realmente eu estaba traballando lá e decidín que xa que a miña familia tiña negocios en Panamá, que era un momento xa de retornar e de alguna maneira empezar a colaborar co que tiñan aquí meus pais. Pois mira, estamos aquí no que é a sede da Cancillería, que é o Ministerio de Relacións Exteriores de Panamá. Un edificio do siglo XVII con bastante contido, bastante trasfondo histórico. Foi usado como convento e varios usos hasta que finalmente foi onde se celebrou en 1826 o que chamaron Congreso Anfictiónico, que era Simón Bolívar, que era o libertador de Venezuela, Colombia, Panamá, se non me equivoco tamén Bolivia, que estaba intentando que todos os países se xuntaran nun gran país latinoamericano. Viñeron os delegados de todos estes países para reunirse aquí, o que pasa que, claro, evidentemente, ao final non chegou a ningún lado, claro. A mí este é un dos sitios que máis me gustan aquí de Panamá. Ti xa estiveras aquí, entón? Sí, eu neste Palacio de Relacións Exteriores si tuven que vir a facer un pasaporte e cando cheguei e vin isto, abraei. Non pensei que fora así, a verdade. Bueno, esta sala onde estamos é a sala capitular, que foi onde se firmaron as actas do Congreso, o mobiliario original da época. Aquele Bolívar, non? Sí, é un retrato de Simón Bolívar. Agora vou vos amosar o que é o Palacio das Garzas, que é a sede da Presidencia da República de Panamá. Vinde comigo. Hola, buenos días, señora Griselda. Mucho gusto. Hola, buenos días. Chámase Palacio das Garzas, como nos explicará aquí Griselda amablemente, que é a guía do Palacio, entre outras cousas, porque ten 3 garzas vivindo no patio do Palacio. Bienvenidos, vamos.
Gracias. Bienvenido al Palacio. Cabe recalcar que en 1922 Ricardo Miró, poeta panameño, él era amigo de Belisario Porras, le hace un obsequio de 2 garzas provenientes de la provincia del Darién. Es de allí que surge el nombre del Palacio de las Garzas. Actualmente las mantenemos aquí en la entrada, se alimentan de filete de pescado y camarón en la fuente. Este palacio fue construido en 1673 para casa del gobernador español Luis Losada de Quiñones. Ha experimentado múltiples cambios. Se utilizó como casa de la aduana, como depósito, escuela para maestros, oficinas del Banco Nacional, hasta pasar a ser lo que hoy día es el Palacio Presidencial. Este é o salón amarillo, que é o salón de protocolo da presidencia. Aquí podes ver ao fondo a silla do presidente. Actualmente es utilizado por el mandatario para presidir actos protocolares, las entregas de credenciales a los diplomáticos, las condecoraciones, cuando toma posesión nuevos ministros de Estado, cuando el mandatario sanciona leyes. ¿Y la decoración? Los murales de los gobernadores desde 1855, antes de conformarnos como república. Y la Junta Provisional de Gobierno al fondo. Bueno, este é o comedor presidencial, o que non sei si realmente onde come o presidente. ¿Él come aquí? Para actos oficiales solamente, no come todos los días. No se usa habitualmente. Son los diputados, son presidentes de otras naciones, príncipes o invitados especiales. Y también hay otra garza, ¿no? Aquí nos encontramos en este patio andaluz, el cual en la fuente se refleja la tradición española traída de Andalucía a España por el arquitecto Villanueva Meyer durante la remodelación del palacio. Arriba contamos con todo lo que es el área privada, la cocina, la lavandería, contamos con 3 habitaciones para el mandatario, contamos también con un ascensor que en 1934 se ubica aquí subiendo las escalinatas para la visita de Franklin Delano Roosevelt. Como él tenía problemas de polio, no podía caminar, una cortesía muy especial del presidente para su visita. Ahora que tú te has ido, no sé dónde está tu amor. Muchas gracias, Griselda, por enseñarnos el palacio. La verdad es que ha sido un placer poder ver esta joya. Bueno, queremos que sepan que las puertas de Panamá, de nuestro palacio, estarán abiertas. Y nada, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, muchas gracias. Pois agora estamos nas ruínas de Panamá la Vieja, que foi a primeira cidade permanente que se fundou no Océano Pacífico en América. Agora mesmo estamos aquí no que era a praza maior da cidade. Isto que vedes aquí eran unhas casas que estaban ao pé da praza, cuns soportais. Aquí podense ver as viviendas, as casas que había neste extremo, cos soportais, a torre da catedral. Bueno, ahora vamos subir a torre do campanario a ver que se ve desde arriba. Aquí podes ver un pouco o que significa a silueta ou a figura desta torre no que é na simboloxía do país. Forma parte de logotipos, incluído o da Policía Nacional, como un dos iconos do país e da cidade. Parece ser que, en realidade, os que queimaron e destruíron gran parte da cidade foron os propios defensores que estaban tan aterrorizados coa chegada dos piratas que decidiron queimalo todo antes de deixar que eles os atacaran. Isto que vedes aquí é a torre, o campanario, da que era a catedral da cidade. Hai unhas boas vistas. Sí, vese casi toda a cidade moderna, o que queda de Panamá la Vieja. Aquí vedes o camiño, a carretera esa que se ve salindo aí, era a vía principal da antigua cidade. Vese que facía falta máis unha carretera e lle pasaron por riba. Pois aquí había unha iglesia de San José que tiña un altar que é chapado en ouro enteiro. Isto que estamos a recorrer agora é o que era a avenida principal da cidade, que estaba salpicado de igrexas, conventos, todos un a continuación de outro. Este que vedes aquí é o convento das monxas concepcionistas, que é posiblemente a igrexa ou a ruína mellor conservada de todo o sitio de Panamá la Vieja.
Bueno, imos cear aquí no restaurante Tinajas, que é un restaurante que ten os platos máis representativos da gastronomía panameña. Ah, estupendo. Pois Vamos? vamos. Isto chamase sancocho, é unha sopa de galiña, resucita un morto se te pasas un pouco coas copas. Sí. É un remedio típico panameño para unha noite de borracheira. Sí, é parecido caldo, leva galiña, é un tubérculo local que se chama ñame, pero basicamente un caldiño de galiña. Está boa, enxera da comida panameña. Sí, o produto é moi bo, hai calidad de produto e a comida está rica, come se ven en Panamá. Pois veña, pois que aproveite, imos a ver. Vamos allá. Ela é daiana, ela leva vestido unha pollera, que é o traxe tradicional de Panamá. Este traxe leva todo feito a man. Isto é unha pollera marcada de gala, que vai feita con punto de cruz. Unha pollera pode chegar a costar dos 8.000 a 10.000 euros. O traxe, máis o que é os tembleques que adorno que levan na cabeza, que eso leva perla, leva nácar, e tamén a xoiería que levan, que é tamén de ouro. Entonces, internacionalmente, a pollera é un dos traxes folclóricos máis reconocidos e que realmente ten como unha fama de ser dos máis fermosos do mundo. Que os gustara Panamá e que vos animedes a vir, que o disfrutedes aquí con nos. Moi ben. Pois veña, un saludo, chao. Chao. Chegou para facer unhas prácticas na ONU e ofrecéronlle quedar por 2 anos. Para Miguel, esta experiencia é toda unha aventura da que quere aprender o máximo posible. Hola, bons días, Miguel. Bons días. Eu son de Santiago. Aquí estou traballando en FAO, que é unha organización das Nacións Unidas para a alimentación e a agricultura. Temos a Catedral de Panamá, no casco antigo, data do ano 1700, máis ou menos 1800, porque antes a cidade estaba na outra parte, pero o pirata Morgan quemouna, e viñéronse todos para aquí, non? Temos o casco ten unha parte de influencia colonial española e outra parte de influencia colonial francesa, non? É a zona de Panamá máis monumental, que se pode decir. Hoxe temos unha feria, casi todos os domingos hai feria aquí. Tamén aquí fan o Festival de Jazz en Xaneiro. En Panamá hai 7 etnias indígenas diferentes. Un deles son os cunas, que viven nas illas no Caribe. Algúns viven aquí na cidade, non? Fan unhas artesanías ben bonitas que son as molas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué son las molas? Son estas telas de acá. ¿Cómo cuántos días se tarda en hacer una de estas? 3 meses, 4 meses, depende del trabajo. ¿Y entonces esto lo hacen en Cunayala, en las islas? Non falan moito. Non falan moito, é que moito non falan ben o español, falan a súa lingua. Si teñen a súa lingua propia. A xuventude si sabe falar as dúas, pero a xente maior costalle. Queda un pouco pequeno, pero... Este sombreiro é o sombreiro panameño para os turistas, non? Porque en realidad é feito en Ecuador, feito industrialmente, pero o auténtico sombreiro panameño ímolo ver agora aquí na catedral. Buenas. Hola. Este é o traxe típico panameño. Na península de Azuero é onde se manteñen máis as tradicións, pero aquí en Panamá tamén hai varios grupos que fan o baile típico.
levan estes traxes, as mulleres levan estes e os homes van con camisa e co típico sombreiro panameño. Ese é o auténtico. Ese é o auténtico Aquel sombreiro outro é panameño. o pastorista, ¿no? Pero este é o auténtico sombreiro panameño. Galegos no mundo. Acá temos un diablico que é típico do folclore afrontillano. En Portobelo fan uns bailes congos contra diablos despois de carnaval. E acá podenos explicar. Buenos días, Juan José. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, encantado. Lo que usted ve acá representa los carnavales de la región de Los Santos. Es cuando la llegada de los españoles, entonces ellos representaban con estas figuras lo que era el mal, para que entonces esta gente que estaban colonizando tuviera respeto a estas máscaras y se apoyaran hacia la parte de la religión, a la Biblia, a lo bueno, lo representaban. Y de ahí fue saliendo y fueron creándose estos bailes típicos que hoy por hoy representan a la ciudad de Panamá. Son artesanas, o sea, son hechas a mano y los hay de diferentes, hay de lobo, hay de diablo, hay de dragón. O sea, es una variedad muy linda. Y los colores pues son vivos, como pueden ver. Bueno, Juan José, un placer, ¿eh? Ahí hablamos, aquí vendremos algún día. Venga, hasta gracias. Luego. Gracias. Miguel, como foi o de vir para Panamá? Eu vim por 3 meses, nun inicio, para facer unhas prácticas en Nacións Unidas. Ofreceronme quedarme ali por 2, 3 anos e quedeime a traballar. A verdade é que estáse ben. Vim coa miña moza tamén. Ah, sí? Vivimos ali en Vía Argentina, no centro. Vívese tranquilo, demasiado caluroso, e chove moito. Cando sales de casa tes que levar as gafas de sol e o paraguas, porque non sabes o que te vas a encontrar. Agora imos ver este mirador. Acá podemos ver un pouco que a toda a zona nova, a zona dos rascacielos, que é tipo Miami. Despois acá temos unha pequena praia tamén, pero a xente non ven moito, a xente vai máis ás praias un pouco máis alá. Como a unha hora atopanse praias ben bonitas. Eu sempre que podo vou á praia, aínda que chova. Só que ten Panamá ten as dúas vertientes, a parte de Estados Unidos, a influencia dos rascacielos, e a parte europea. A verdade é que unha cousa que me gusta deste sitio é que é dos poucos sitios de Panamá, da cidade de Panamá, que é silencioso, porque no centro sempre esos coches, ten moito ruido, a xente pitando, pero aquí parece que se para o tempo, non? É unha maravilla. Parece que imos coincidir coas bandas. Agora, como é o mes da patria, en novembro, cada barrio ten a súa banda de música, que son bandas civiles, pero con un estilo así militar. Panamá non ten exército, pero ten estas bandas que a verdade sona moi ben, se está escoitando. Ahora no mes de novembro podense ver bandeiras por todas partes, pero solamente neste mes, porque está prohibido ter unha bandeira de Panamá en outro mes na casa. Sin embargo, o mes de novembro, todo o mundo ten unha. É casi obligatorio. Estamos no Cosway agora.
O Causeway é unha unión de 3 illas a terra. Isto fíxose con material que sacou do canal. Actualmente sirve de porto para os barcos e tamén a xente ven aquí o fin de semana. Unha das zonas de ocio máis importantes de Panamá. Temos aquí o que é toda a cidade, os rascacielos, a zona nova, o principio dos rascacielos, temos o Casco Vello e o Cerro Ancón, que é un símbolo da nación panameña. Aquí temos tamén a Ponte das Américas que podemos ver, e por aí baixo pasan os barcos, aquí ao final do canal, a conexión da cidade de Panamá co resto do país. Panamá é unha cidade moi especial porque está en mitad da natureza. Sí, como é Panamá? Panamá eu defino Panamá como un sitio moi multicultural, porque temos, por unha parte, temos a cultura indígena, despois temos do Caribe a cultura frontillana, a cultura que trouxeron os españois aquí, a cultura colonial, e despois toda a xente que viu co canal. Os primeiros que viñeron foron viñeron moitos chinos, temos un 8% de población chino-panameña. Carai. Ningún é estranxeiro, todos somos estranxeiros, non hai un típico panameño. Miguel, en que consiste exactamente o teu traballo? Eu traballo nun proxecto de semillas a nivel de Centroamérica, en concreto en Panamá, que en Panamá, ainda que vemos moita riqueza na cidade, non moito banco, moitos rascacielos, tamén hai moito campesino pobre que un ano ten unha boa cosecha e pode comer ele toda a familia, pero outro ano ten unha cosecha peor e non chega a comer. Un pouco isto é o objetivo do proxecto é mellorar a productividade, non? É ter unha boa semilla, non? Unha semilla de calidad como a que podes comprar en calquera tenda. E por que non a compran? Non a compran actualmente porque o negocio da semilla está pensado para o mediano e gran productor, ¿no? Para o que ten maquinario, o que ten tractor, o que ten regadío. Pero o pequeno non lle chega, os prezos son moi caros e non é semilla tampouco adaptada á súa circunstancia. Complicado, pero é moi interesante. Bueno, Miguel, cales son os planes agora? Tes pensado quedar por aquí? Bueno, polo momento quedarei por aquí porque teño traballo, penso que por 2 anos máis, pero despois a verdade é que teño ganas de volver. Se estive un ano fora en Italia, e agora outro ano aquí, máis 2 anos, son 4 anos, sí que me tira a terra, pero aquí estáse ben, para vivir 2-3 anos Panamá é un sitio estupendo. Bueno, Miguel, pues moitas gracias por gracias a vosotros, Panamá. Esperamos verte pronto por Panamá. Veña. Chao. Chao. O avó de Mariela foi un dos homes que traballou para construir o canal de Panamá. Moitos anos despois, a casualidade fixo que a súa neta Mariela se mudara dende México a Panamá coa súa familia. Boas tardes, Mariela. Hola, Toño, que tal? Bueno, son de Alvarellos e do Carballiño, digo dos lados. Para vir para acá, bueno, nós estábamos en México, levamos xa 12 anos alá. Todo marchaba ben, pero de repente a inseguridade daquel momento, eu empecé a poñer moi nerviosa, eu quería ir para España, o meu home decía que para España ainda non. Así que, bueno, el conocía Panamá, sabía de moitos veciños nosos e amigos que estaban aquí, así que dixemos, bueno, volvamos a Panamá, a aventura de Panamá. E aquí estamos, levamos 13 anos, as nenas viñan pequenas, agora unha é adolescente, a outra xa é unha muller, e bueno, todo ben. Mariela, entón onde nos atopamos? Bueno, atopámonos na calle 50, é moi famosa porque ten a zona bancaria. Aquí comeza a zona bancaria, se ves aquí ás miñas espaldas todos os edificios, está o edificio inteligente, que ese que vendes que ten como forma de tornillo, chamanlle así vulgarmente, é o edificio inteligente. Por certo, o arquitecto é o home dunha amiga miña, pero é unha zona moi interesante porque, bueno, é de todo o movimento económico daqui do país, da República de Panamá. Bueno, ahora imos aquí, a Avenida Balboa, tamén se chama Cinta Costera. Pa esquerda temos Paitilla e pa dereita temos o que é o mar, o que se chama a Bahía. É moi bonita, hai un club de yates, todo este novo. Os edificios máis altos que había, por exemplo, eu podo poñer o meu exemplo, que cheguei hai 13 anos, os edificios máis altos que había eran 8 ou 9 pisos, e agora mirade que rascacéos hai. E por aí todavía vemos a desigualdad que hai. Ao lado dunhos rascacéos destes temos unhas chabolas. Sentimiento puro, puro aquí en mis venas, y con sabor de conga y la acordeón que suena y suena. Vete pa' acá si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, es tropical Panamá. Vete pa' acá si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, es tropical Panamá. Oye, la cumbia gózala, es tropical.
agora estamos nunha das zonas máis elitistas de Panamá. Temos aquí a miña dereita o centro comercial Multiplaza, que todo o mundo conoce ben porque é onde están as tiendas todas de marca. Dentro deste centro comercial topamos un pasillo moi curioso que se chama o Pasillo das Ilusións, porque di a xente que é o pasillo onde pasas, miras e volves. Estamos falando de marcas como Tiffany, Louis Vuitton, Carolina Herrera, todas esas marcas. E detrás de min, se podedes observar, os edificios todos super lujosos. Temos o Hospital Punta Pacífica, que é o mellor hospital privado que temos agora mismo. E ao redor del todos os edificios da zona que chamas aquí Punta Pacífica. Mariela, que cousas boas e malas ten Panamá? Bueno, mayoritariamente, para mí, na miña opinión, ten todo bo. É un país bastante cómodo, sociable, que ten moitas culturas, aprendes muchísimo, e despois unha cousa que ten moi interesante é que as culturas, máis ou menos, entre todos nos imos levando ben. O panameño está moi acostumbrado a vivir co estranxeiro. E, en certo modo, aprenden deles. E nós aprendemos tamén do panameño. Malo, o que sempre digo, que ten muchísimo tráfico. Sinto moito ter que decilo, pero é que aquí a xente conduce fatal. Chegamos aquí a Ponte das Américas. Que parece un templo chino, non? Sí, se vedes aí, di Mirador de las Américas cunhas letras chinas. Conmemoraron os 150 anos da chegada dos primeiros chinos a Panamá e fixeron eles mesmos o seu monumento. En un sitio significativo como é a Ponte das Américas. Bueno, e agora vou vos a presentar a miña filla, aquí lle chamamos a Peque, que me está esperando aí do outro lado. Hola, Mariela. Aquí estamos. ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿Qué tal, miña nena? Pues bueno, hola. Teño dúas fillas, a maior está en España, ahora mismo, e esta é a que lle chamamos a Peque, é Mariela. Que é o que máis te gusta de Galicia? Bueu. Ai, pola playa, verdad? Claro, o relax. Entón, Mariela, que vemos aquí? Bueno, ahora estamos vendo a Ponte das Américas. A afluencia dos coches que ten é moi grande, porque entronca as cidades tamén, o que vos dicen é o que era oeste, que son como as cidades habitación do país, para a xente que vive, e tamén agricultura. Por aquí pasan a maioría dos produtos agrícolas que se consumen en Panamá, pasan pola Ponte das Américas. Entonces, os barcos que cruzan o canal pasan por debaixo da ponte. Para min é demasiado nostálgico que vos vou a contar. A nostalgia porque meu avó materno, traballou aquí, no canal de Panamá, fixade vos. El veu a traballar nunha das etapas do canal de Panamá, así que, bueno, meu avó estuvo aquí e agora estou eu por circunstancias da vida, e están as miñas fillas, e, bueno, quen sabe como seguirá sendo o asunto. Bueno, a verdade que foi un placer conocervos, estar convosco, compartir estos momentos convosco, e, bueno, que esperemos vervos pronto por aquí. Sí. Así que, hasta a próxima. Hasta pronto. Non tardedes, chao. Gracias, chao. Colón é a cidade na que desemboca o canal de Panamá no Mar do Caribe. Ali vive e traballa Silvia, unha galega panameña que nos ensinará algúns dos atractivos da zona. Bos días, Silvia. Hola. Soy panameña, hija de padres españoles. De Galicia Orense, un pueblo de Castro Caldelas, donde hay un castillo espectacular. Mi corazón es mitad de Galicia, mitad de Panamá. Así que cuando estamos aquí, en realidad nos dicen gallegos. Cuando estamos en Galicia, nos dicen panameños. Los he citado aquí en el Hotel Meliá porque es el hotel más bonito que tenemos no solamente en la ciudad de Colón, sino en toda la República de Panamá. Entonces, mira, ahí está Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bien. Encantada. Queremos que nos des un pequeño tour y que nos hables un poquito de tu conocimiento del hotel. Bueno, el hotel a su inicio fue un hospital para la Segunda Guerra Mundial. Luego, la escuela militar, que se llamó Escuela Militar de las Américas. La famosa Escuela Militar de las Américas. Exactamente. Y hoy día, entonces, nuestro hotel Meliá Panamá Canal. Lo que sucede es que nos quedamos con la base del edificio
y se reestructuró y se diseñó como lo que es hoy día, que es el hotel. Muy bien, pues vamos a ver una de esas Con habitaciones. mucho gusto, los acompaño. En este nivel, que este es cuarto piso, estaban los altos cargos de los militares, o sea, el mayor, el capitán, y los tercero, segundo, en el primer nivel, eran de rangos mucho más bajos que los que eran capitanes o superintendentes que estuvieran en este piso. Bueno, ahora me vas a enseñar una de las habitaciones que tienen aquí en el cuarto piso. Este es muy diferente a la de los otros pisos. Como puede ver, este piso tiene tapiz en el piso, la mueblería es diferente. ¿El techo? El techo, sobre todo nuestro techo. Y la vista y con la lago. vista hacia el lago. Estas habitaciones, años anteriores, eran aulas donde ellos estudiaban, los militares estudiaban. Si vamos al baño, puede ver la diferencia que hay, porque esta sí tiene un jacuzzi. Este es nuestro baño. Ella viene acompañada con su bañera y con el jacuzzi. Pero los militares de antes no tenían jacuzzi, ¿o sí? Para nada, para nada. Este nivel, le puedo dar una anécdota de este piso. James Bond se hospedó aquí con nosotros cuando estuvieron filmando la película. Él se estuvo hospedado aquí en la 1422. ¿Qué les parece? Este piso estaba solamente para él y todos sus guardaespaldas estaban aquí. El único que estuvo hospedado en este nivel fue James Bond. Anda. Menudo lujo. Sí, sí, sí. Toda una planta para él. Correctamente, así son los artistas. Chao, gracias. Cuídate. Yo administro y soy gerenta de una tienda en Zona Libre de perfumería. Bueno, vendemos también gafas, relojería, ¿no? Zona Libre es un área amurallada que queda en la zona de Colón, en la costa atlántica, y consta de empresas que tienen sus salas de venta, alrededor de unas 3.000. Zona Libre no paga impuestos. Entonces es eso lo que hace que las personas, los empresarios, vengan de otros países a comprar acá porque les sale mucho más barato y compran en cantidad. Estas son las piscinas del Hotel El Meliá. Aprovecharon la pista que había aquí en la Escuela de las Américas, que era la pista de aterrizaje para los helicópteros y los avioncitos militares. Así que ellos han aprovechado sus instalaciones para construir esta hermosura de piscinas que ven aquí, que hasta con el día lluvioso provoca tirarse un rato. Y de aquí es donde nos vamos a ir al lago para coger la lanchita que nos está esperando. Mamá, quiero contarte lo que me pasó. Por no hacerte caso, yo cometí un error. Tú me dijiste anoche que no saliera, pero que te manda tenía una hija parrandera. ¿Vamos? Vamos. Bueno, me siguen. Hola, Tulio. Buenos días, ¿cómo estás? Con lluvia, ¿no? Pero bueno. ¿Y aquí vives tú todo el año? Nosotros vivimos aquí, en este lugar. ¿Cuántas familias son? Nosotros somos aquí 5 familias, con 22 personas. Grupo entre niños y pequeños, 22 personas. Nosotros somos de la etnia Emberá, porque hablamos el idioma Emberá. Por ejemplo, a ustedes, Mera Chabamena. ¿Qué significa? Ese es un saludo. ¿Qué significa? Es como buenos días, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo dormiste? ¿Cómo amaneció? Todo, cómo amaneció, algo así. ¿Y cómo es la vida tuya aquí? Estas son las casas que nosotros vivimos, siempre con las 4 paredes abiertas y siempre tenemos fogón arriba en la casa para comer también, para preparar nuestros alimentos y todo eso. Y siempre ha sido la vivienda de los emberá en esta forma. Este dura 8, 10 años. Este tipo de techos. O sea, que hacer una casa así es para 8 años aproximadamente. Aproximadamente, de nuevo tiene que renovar. ¿Será si te voy a dar? Bueno, aquí están las mujeres nuestras. Ellos son los que más o menos... Hola. Hola. Aquí, todo bueno. ¿Y son todas las vestimentas son así de colores? De colores, sí. De las mujeres sí. De los varones un solo color. Puede ser rojo, verde, azul. Nada más. Pero de la mujer puede ser flores. Diferentes diseños ya ahora vienen. ¿Y cuando van a la ciudad de Colón? Cuando vamos a la ciudad de Colón vestimos así como ustedes. Bueno, no así tanto con pantalón, pero sí con paruma ellos y suéter encima. Los varones sí.
con pantalones y camisa también, normalmente así como ustedes. Para poder venir a ver este tipo de vestidos, tiene que llegar aquí. Y también, bueno, ahora vamos a presentar la danza en verano. Bueno, vamos a hacer la danza de Martín Pescador. Muy bien. Como veis, hemos llegado a uno de los sitios que más los turistas quieren venir a visitar, como es el Canal de Panamá. Es una verdadera obra de ingeniería. Aquí está el Océano Atlántico y el Pacífico. Edwin. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Mucho gusto. Edwin, placer tenerlo aquí con nosotros. Edwin trabaja aquí prácticamente 365 días al año. Sí mismo es, todos los días ahí. Así que con él nos va a dar datos relacionados con todo lo del canal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en estos momentos llegaron justo a tiempo. Tenemos una embarcación de portacontenedores. Este es un barco que viene del Pacífico, comenzó a tempranas horas de la mañana de hoy en las esclusas de Miraflores, subió 2 niveles, luego las esclusas de Pedro Miguel, alcanzó el nivel más alto, que es el lago Gatún, 26 metros sobre el nivel del mar, y ahora entonces va a hacer los 3 descensos de 8 metros y medio en esta esclusa para entrar a las aguas del Caribe. Mira, esta embarcación se le está cobrando por capacidad de contenedores que él pueda transportar. Cada contenedor de 6 metros de longitud, aproximadamente unos 20 pies de longitud, está pagando $74. Su capacidad máxima para ese barco está un poquito por encima de los 4.700. Ese barco, en base a esa capacidad de contenedores, está pagando por encima de $367.000. Ahora, si tuviéramos un velero o un yate ahora mismo ubicado en la esclusa, dependiendo de su longitud, pagaría mínimo $500 y máximo $1.500. Bien, el canal básicamente es el atajo para poder cruzar del Atlántico al Pacífico o viceversa. Esta es la parte más angosta en todo el continente americano. Estamos hablando de una embarcación de China. En vez de dar la vuelta por Sudamérica para llegar a las áreas del Caribe, se está ahorrando cerca de 21 días. Imagínense, nosotros ahorramos tiempo, dinero, combustible, mano de obra. ¿Y se ahorra cuánto? 21. Estamos hablando de 21 días, casi serían 10 veces más el costo de lo que pagan por cruzar el día de hoy. Así que ese crucero pagando más de $300.000, se está ahorrando cerca de $3 millones en cruzar por nuestro canal. ¿Sí? Saludos, señora, un placer tenerla aquí con nosotros, ¿eh? La verdad que en este momento me hubiera gustado mejor meterme en el crucero. ¿Tú crees? No incluye la gira. No, la vista de acá es bonita, pero yo imagino que de allá debe ser mejor. Veo que las personas salen ahí, nos saludan. Hola. Veo que la están pasando bien. Buenas. Olvidarte, he vivido soportando el martirio, pero jamás debo demostrarme cobarde, arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe. He vivido soportando el martirio, pero jamás debo demostrar. Galegos no mundo, bienvenidos a Panamá. Bueno, Silvia, foi unha visita espectacular. Moitísimas gracias. A ustedes, espero verlos pronto por aquí. Un beso muy grande a todos y los espero muy pronto en Panamá. Chao. Isabel é de Ourense e veu a Panamá despois de casar, buscando mellores oportunidades laborais.
Vive en Colón e con ela coñeceremos un pouco da cultura caribeña do país. Hola, Isabel. Buenos días, ¿cómo Bos días. estáis? Vamos entonces, vamos a enseñar, imos para Colón, está en unha urbanización cerrada e aquí é onde eu vivo, entonces está en unha barriada nova. Según imos, vos enseñando barriadas que deixaron os americanos hasta que cheguemos á ciudad. Así que subímonos no coche e empezamos o noso viaxe. Perfecto. Vale? Imos. Imos. Bueno, eu son de Ourense, vixen a Panamá recién casada, caseime. As cousas en España non estaban así moi fáciles no traballo, entonces aquí os meus sogros tiñan un negocio familiar e viñemos aquí para traballar. E canto tempo levas? 18 anos xa levo bastante. Esta era unha antigua base americana, había 5 bases americanas. Panamá por o canal era un lugar estratégico moi importante peles. Bueno, estuveron moitos anos, o canal estuvo en maus deles moitos anos hasta que por fin pasou a maus panameñas. Ahora son zonas residenciales. Bueno, chegamos a Colón, esta é a avenida central, atravesa Colón. Son 16 calles, desde calle 16 hasta calle Primeira, que chega frente ao mar, e 16 avenidas. Esta é a avenida central. Colón, nos seus principios, era unha illa. Colón foi formada porque necesitaban unha cidade a outro extremo, no extremo atlántico. Entonces foi feita de recheo, por eso que está tan ben cuadrada. Por Colón pasaron un montón de xente. Colón foi dos españoles, foi dos americanos, foi dos colombianos. De feito, ahora en noviembre celebran un montón de independencias. Bueno, aquí estamos na zona libre de Colón, é unha ciudad dentro da cidade de Colón. Aquí todos son comercios, ten máis ou menos sobre 3.000 empresas, é a zona libre, a segunda máis importante do mundo, e todos os comercios son libres de impostos. É importante isto para Panamá? Claro, a zona libre e o canal de Panamá son as dúas fontes máis importantes de ingreso. Agora estamos na praia de María Chiquita, é unha praia da costa atlántica de Colón, é todo mar aberto, como vedes. Bueno, é unha das praias máis grandes da costa de Colón. Como foron os teus inicios aquí en Panamá, a tua chegada? Bueno, ao principio un pouco duros porque a diferencia era moita. Eu viña de Ourense e o contraste era bastante. Entonces, ao principio costoume, pero bueno, eu cheguei en octubre e cando chorei por primeira vez foi en diciembre. Ainda tardaches? Ainda tardei. Na Navidad foi que me entrou un pouquiño de morriña. Todavía añoro moito a miña terra, pero xa despois de tantos anos xa está máis acostumbrado. Xa o levo ben. Estamos aquí en María Chiquita. Estades vendo os desfiles que están celebrando unha das independencias de Panamá, das festas patrias. A hoxe celebran a independencia de España. Primeiro independizáronse de España, despois independizáronse de Colombia, posteriormente dos americanos, e xa din que agora xa é hora de que de Panamá sea dos panameños. Así que xa non se queren independizar de nadie máis.
Bueno, chegamos, estamos na costa arriba de Colón, agora imos comer en todo. Moi ben. E aquí presento vos a miña familia, o meu marido José, o meu fillo pequeno Iván e o meu mociño Eric. O sea, que ti galego tamén? Tamén galego, tamén galego. E como vos coñecestes? Coñecémonos en Ourense, nunha discoteca que se chamaba Tresa. Ah, esa coñezo eu que... Chámase todavía, creo. Eu son de Ourense, sí, creo que sigue. Creo que sí. Botas de menos algo da lá? Sí, por supuesto. A terriña sempre chama. Vos nacestes aquí en Panamá, non? Sí. Sodes panameños 100%. Cédula 3. C3. Os que nacen en Colón dicen somos cédula 3, se poñen así a mão. O sea, orgullosos de ser de Colón. Sí. Moi orgullosos. Que isto, comida típica, Isabel? Sí, esto es comida típica da costa. Esto chamase cambombia. Que é a cambombia? Esa caracola que tú pos que se escoita ao mar. Sí. Pois o bichiño que vive dentro desa caracola, eso é a cambombia. Ah, dentro vive un bichiño. Porque... Dentro vive un bichiño. Onde sempre a besos vacía. Pois aquí saca o bicho. Este pulpo tamén distinto, en vez de ser pulpo a feira, é pulpo en salsa de coco, típico tamén da costa de aquí de Colón. Iván, a ti como te gusta máis, o pulpo con coco ou a galega? A galega. Sí? Sí, en la feira. En la feira. Que aproveite. Bueno, gratiñas. Portobelo é un pueblo, como vedes, pequeno, pero na época colonial era un pobo que albergaba xente de moita alcurnia. E aquí era donde partía o ouro que recollían de toda Latinoamérica, chegaba a Portobelo e de aquí partía para España. O forte está moi protegido, hai 4 fortes que protexen o pobo. Tamén imos ver a iglesia do Nazareno, estamos entrando na iglesia de Portobelo, e aquí está o Cristo Negro. Unha das herencias que deixaron os españoles foi a religión, entonces na religión deixaron as costumbres das procesións e todo isto. Este Cristo, a procesión faise 3 pasos para diante e 1 para atrás. É o Cristo que máis devotos ten aquí en Panamá. Hasta de Panamá veñen camiñando en procesión a adoralo. Xa estamos de volta en Colón, este é un restaurante dunhos amigos e imoslle facer unha visita. Moi ben. Bueno, chegamos entonces ao restaurante onde nos xuntamos moitas veces un grupiño de amigos galegos todos. Vou vos presentar o xefe. Hola, Paco. Buenas noches. ¿Cómo está? Moi boas. Bueno, presento vos a Paco, un amigo a Televisión de Galicia. Primeiro, darlle a bienvenida a Panamá. Eu levo 40 anos en Panamá, a maior parte levamos 30 ou máis, 20, 30, 40 anos. Este é un gran país, ¿no?, que nos acolleu fai moito tempo, que vou pasar a presentarlle ao resto da xente que está con nós. Hola, hola, hola. Hola. Que tal? A que vos soedes dedicar os galegos aquí en Colón? Bueno, aquí en Colón a maioría temos molerías, tamén hai uns cuantos que teñen panaderías e casas de empeño, e hoteles, tamén hai xente que ten hoteles. Sempre nos reunimos unha vez ao mes nun club que temos aquí para todos os galegos. A verdad que estamos moi contentos aquí. É un país que nos recibeu moi ben, a verdad. Bueno, Isabel, moitísimas gracias por este día. Vémonos pronto. Esperemos. Gracias a vos. Esperamos que regresedes pronto, seredes benvidos. E antes de irnos, imos facer un brindis. Saúde, galegos no mundo, hasta a vista e volvede pronto. Claro que sí. Uy, me quito la esponja. Aquí estamos como en Santiago de Compostela, que llueve, hay que andar con los paraguas. Oxe, vamos a hacer un homenaje especial ao cámara que está de cumpleaños. ¿Puedo mirar peli? Claro que sí. ¡Felicidades! ¡Galego!